le sa itshware e tla wela. Modimo a le thuse a le tlatse ka matla hammoho le bophelo. Mekrene ka re ha ba kgathala ba ka kgathella ho Modimo. Modimo ona o ba tlisitse ka hare ho setjhaba se senang mohao. Mohlomong ba setjhaba senana ha ba le bona ba re le rata ho iketsa ekare ya halalela, ba re le iketsa ekare le betere ka baka la hore le lelekisa lebitso lena. Lengole le re batla ho hloya Mekrene ka baka la lebitso lena. Mohlang Jeso a le hodima thaba a leladitse mahlo a hae ho ntate a etsa thapelo ya boprista. Lengolo le re a re ke ba file lentswe, mara lentswe lena le entse hore ba ba hloye. Mara ntate o ska ba tlosa lefatsheng lena, o ba boloke, o ba sireletse ho moya o mobe. That is why ha ke le memele Jesu Kreste man. Ke le memela sethabelo. Ha ke le memele ho hong. Ke le mamela Qhoboshiane. Motho ya nang le sethabelo Mekrene ha di mo fikela wa tseba hore o mathela ho mang. Re ka bana le batswadi ba moya, re ka bana le bao re rapelang le bona, mara ba ka se fetohe sethabelo sa maphelo a rona. That is why ke le memelang Modimo ona o phelang, baratuwa ba ratehileng. Ke se ka re nna taba ya ka ke kgutshwane fela ko tsamaisa program, ke ntse ke laolwa ke moya wa Modimo. Se re tlo moya o halalelang, moya wa nnete wa tjheseho. Jwale ke understanda hore re ke se kene ka hare ho moya, re ke se kene ka hare ho mokete ona re sena moya ona. That is why ha ke qala ke batla ho phanda moya hore re be le moya o le mong. Haebe ha re utlwane mara re be le moya o le mong, tse ding re tla di bona ha mokete o tswa. Modimo a le thuse, a le tlatse ka matla. Ona ke mmuso wa dintwa. Wena o etsa hantle, o etsa hampe, ba ntse ba tlo bua. Wena ha o etse mokete kapa wa o etsa, ba ntse ba tlo bua. Mara wena lengolo le re Mekrene, motho le motho ho na le tekete ya e tsamaisang. Re lahla saete ka baka la hore re shebile hore batho ba reng, mara re lebetse hore re na le mosebetsi o re o etsang o re kgahlisang ntate ka ona. Jwale Modimo ha sa o neleditse mosebetsi, utlwa lentswe la Modimo. Kwala tsebe tsa nama, o bule ditsebe tsa moya. Motho ya butseng ditsebe tsa moya, mme mahareletse wa utlwahala le dipuo tsa hae. Ha ke bua le yena during the week, a re nna ntho tsena di ngata, a re di ngata haholo, a re mara ka mokete o ke na le tshepo le tumelo ya hore ntho engwe le engwe e neng hlopha e tlo loka. Jesus, o no ntso rapela mokete onana ha o ntso o tla. Modimo a utlwe thapelo ya hao. Baratuwa ba ratehileng, ha ke batle ho e senya. Ke ne ke zama fela ho hlekella baholo, kampo ke re ke ba etse hore le bona ba feel comfortable hore ba tle ba etse ditaba tsena tsa Modimo. Ka hare ho ntlo ya Modimo le nna ke ile ka thaba ha ba re ho nna ha re ye ka hare ho ntlo ya Modimo, hobane ke mo moya ya rona e tholang phomolo teng. Mara moya wa rona o ka se thole phomolo ka hare ho ntlo ya Modimo Mekrene ha re ke ra sheba hore batho ba reng. Ha o bina o bine, ha o shapa beisiqhamo, shape beisiqhamo. Ha o shapa matsoho, shape matsoho. E tsamaye. Etsa seo Modimo a o bileditseng sona. Le ha nke ka o sheba nako e telele,